tariki 10 mweri wa 10 o mwaka kuma mwaka wa 1989 ni muthenya uria bunge ya bururi yahitukirie ukoragwo wi muthenya wa guteithagia president wa hindi yo Daniel Arap Moi uria woikaine ta Nyayo. Moi ari muthamaki wari mwitigire ni marika mothe na ciake ciaragio na mihehu. Moi aingi makiuga athanaga na githuri na gwete thiari na njara, thiari iria yonanagia hinya na watho iria agithathaio onayo yathathayagio. Fimbo ya Nyayo yatuongoza kwenda mbele. Muthenya wa Moi Day Akenya othe nimathikagiriria miario yake radio-ini na aria magia na kanya ga gwikinya kiharo-ini kuria mambura makoragwo ni magiaga na mweke wa kumuyonera we mwene na ningi guthikiriria kiria kioikaine ta hotuba. Naweza kutangaza uchaguzi anytime kama nikiona waki under the present constitution. Aige magithikiriria miario yake makoragwo mari na mihoko etiganite, Akenya magiterera gutangathirwo mogaruku hari bei cia indo guku aria mari hakuhi nake thirikari-ini makimenya wega no ndagika mangeigua ni mafutwo wira. I have today released some 10,623 prisoners. Some of these have been serving short-term sentences of 6 months and below, while others were nearing the end of their prison terms. Aini anyimbo kwaya ciana cia thukuru ogwata aciari ni meyumiragia na njira nene gukungwira Moi Day mena nyimbo cia kumukumia ogwata kumuthathaiya. Imeleta tabu. Sasa mama Kayai imekuwa namna gani? Huyu mzee kusema ile ukweli. Wathani wake wa miaka 24 no lirikanwo ni aingi aria mari ku mahinda-ini mau na aria matari kuo nyimbo ta ici kama shokia miaka-ini iyo. Angalia Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayo. Moi Day yakungwagirwo na njira ya mwanya iharo-ini, Moi akiambiriria kurora urungiru wa jeshi yake na thutha ucio kwariria muingi ciugo iria ciaiyuritwo ni ucamba na urume mukiru. Siku gani tutasema kweli? Siku gani tutasema maneno ya kusaidisha wananchi? Katiba si ya Moi, katiba si ya Kibaki ama kwa nani? Katiba ni ya wananchi wa Kenya wote. Mimi achakani nataka tu katiba ya kuwezesha wananchi wa Kenya kuishi kwa amani, haki za kila moja, hiyo tu. Moi athanaga na kiama gia kara kamwe kiria rurirwa kio rwari njogo na nikio KANU. Hindi yo KANU yari baba na KANU noyo yari mama, na kwagarara kana kwagira KANU gitio kwari kwiyagira kiene ta mundu kiumbe. Akenya matetaga o muthenya ni utongoria wa Moi makirira kuhinyiririo na gwathwo ni kuigioterwo, no marika kumuthathaiya kiriro kiao gikaga kuiguika ni uria nyimbo ciao ciakoragwo cihurite ciugo cia kumukenia. Tawala Kenya, tawala, tawala Kenya, tawala, Moi tawala Kenya, unaongoza vyema, unaongoza vyema. Thutha wa wathani wa Moi guthira, thigũkũ ya Moi Day nitayahanire ta ya gakiene ona gukinyaniria guteanirio ni gatiba njeru. Akenya umuthi memeci na mawabici makahigwo ni tondu ni Moi Day, no ni Moi Day itari na riri na mambura ta mana hau kabere. Iribotera Inooro TV ngekwendeithĩrĩria thigũkũ njega ya Moi Day. Njĩtagwo Ken wa Kuraya. Ewe Kenya inji yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, oh, sitakuacha milele.